kagak matur sesel yang ratu. Pusan domo nereki melancaran. Nek mangken ngiring merayunan ngiring. Dan ada. Hah? Yang merayunan. Kori. Makanya cukupan ng bulan dok kenang. Oh, Ampun, sing bedah tek korenyan. Oeng bedah. Ampunan lagi kena kuat. Yang biasa anu samel. Yan begitu. Operaga tekor adalah matakon jadi. Bondo. Sing ay tekor segede nan. Nyen ore na marayon nang. Gelah apa cai. Sapolo na ngay tekor segede nan. Bro, pangdo bocol cai ngalih don. Mau keperantanan apa bela? Ya. Oh, keperantanan malu apa don itu? Angin api. Angin api. Miring rayunan kan? Baik, penjara. Awak patuh. Keperantanan jadi cain. Nggih. Oh, tinggalin prabot penyakanane pemekas dandangnya kok. Sing ada mesusut nih nutila daki do susut malu di subane so nyusut maros lunas lungsuran. Ada. Oh, di nguang. Lan. Mungkin. Aduh, codangna konen mesusut. Begitu ngege. Cai susut dah. Pengoreng ane lat ngoreng sambal dah susut dah. Tuh cai ngelek-lek. Eh. Ah. Gitu. Hah? Yang kuda. Jam nasur. Jelemu sajang. Dobe. Nanti olah sedang ide kencai pangsa ulian tu. Inyap dia memelut dia jemak jam nendong nas sekolahnya. Jam bangko Ulat bakal. tadi kemumai. Iring merayun rados menang iri kita kue. Ini mena. Sudut Indonesia ni ngawit jani me. Tiang sing kalegong ideh nasin meme. Taruh sampun ikan. Kan kan ngawin nak kita. Mapan rasa sing terus. Sing terus tersenan meme pianakin uko dan tiang. Mapan ada di syarat. Kali deh tiang kin uko dan meme. Sing sido meme bakal ngisen uko dan tiang me. Taruh toko dewa mawa cano kali puniku. Boyo sampun. Napi sane asang coko dewa sampun daging dipiak. Rindi jami napirang. Napi kumandi asayang coko dewa sane nenten daging dipiak. Hidayangan iko di mangkin ratulon. Yan bada polat kak raos memi kita kin tiang jani ngideh kin memi pang sido je memi ngoren dewek tiang nyen sujati ni ngerupako dewek tiang ajen tiang me dijo ajen tiang jani ngoyong yen merasa memi pelih tiang kan aja ajen tiang main kang ngideh pelih kin ukodan memi yen ajen tiang merasa pelih memi kali tiang pelih kin ajen tiang kalau bisa memang orang di jodoh sebe diolah si cobe. Nah, Mimi. Saja nih bolong nih bedong we. Ini aing calok cai. Memen cini uliannya nah. Mana itu kan ngocah. Menikah dia nak aku bahasa puniku. Ojak bagian sing bisa mantuk sing bisa. Biasa. Imang kakenan sedang ayat ini di dalam pelatihan. Bro, amatan kayu ni biang ni kayaji. Man, Dibekak lah. Rayonan kan kemudian. demi si kita me, kenapa yang sebab memi kau sing sida terus nongken dia. Mila dong, ini ada mesti dibekak sengaja masih kata orang. Tamak ingat. Karena sekali itu besok aku ngedengi sampun aku kawan sekali ini. Iya nih kawan sampun aku. Tapi yang kau sini sini Kak, bro, kak. Kak. Halo, panggung. Kak apa? Kak, apa ni?
sing bisa matur kena lingsir. Mana Yai matur ken bapo. Bro, Kengke nunduk ke awanan nguyon. sampun iki tenan. Iki yang ngireng ngomong gede. Nah, dolar petruk uling cenik cai ngireng gelah disubani dhuwur gelah nyen sujace ni ajen gelah. Kencan. Nenek mai malu. Lang. Guling jenik Yai ngiring gelak. Nyen sujatene ajen gelak. Wah, Blek. Lah. Mulai jelek yang ngiring gelah. Nyet sudah tenajan gelah. Gelah nak lek tujuan lagi. Tu gelah ciri tujuan lagi. Dan awak nak Moji. ini sampun api cokor ini. Sudah ngawet jani. Tresnan ka sing trimo tiang kalau menggedi uli di ponok ini ka. Ngawanang pikayun cokor dewa salit arsa. Apa arsa itu? Manut kadang pemalikan itu. Ide nak kacung ide ni. Kenapa yang dia makin di? Menawi sampun tutup sangkar kirtin dia ngemban cokori dewa sampun jajako kadi makin sandang patut cokori dewa pawikan dari itu ya wantan sampunan salit arsa mumueng linge iya to pasengan itu naki lingsir nentot pacamu ningayang kitiang ring cokori dewa Mun dede. wantan wenten cina ringan itu bro Mun apa tuh kak yang ngaling ori tiang kak. nakan itu panjang hadi pupun kesari lugro di tiang nyanyak aingin iriko kawi sesan itu nakil linge itu nado ratu dan siwas ratu sejabo punika Mun apa berada kak. wenten sarana aturan titiang sak makone pacang ngemit kemargan cukuri dewa mangno sido kepangu tanah tangke dari gitu nangke dicin cepat Buku ni ada lantang tak ini tu. Tinggal begini. nama kesari nama Tapi kebawasan Kesari, singo madan kita kadi kukun singo kendang. Kukun ni aji, ciri ni aji di kukun ne. Reneng cara kukun singo. Mereka binakan ciri. Mau sekarang jadi ngalih pangkawan nyen mau kukun singo do aja lah. Dra puniki Mak dekor ni. duen keliliran lelangit cukuri dewa aksiri Kamu jalan bekal dengan kayak bekak. aku jemaah kaki Sing kok manyung daun tadi yang ono ngamak kolone. Ayah ni dia ngajangan lamon, kira medageng pesan lengis. Nah, begitu masih ngelang ayin sini amane. Nggih. Nyerah di ngoyong. Iwasi lo. Ini beneng ayin yang gelak ini peka nunung saking silip. Bangsa megelok lah ini ada di ponok nakoni aji. Soleng bang ben, ini kan dikepret-kepret di pejalan. Butuh yang lah kadena. Sapuna sapunika ini becik takenang domon dari peka. Napi ke sudah kiane Ini polisi. silengan dan kan ide saling arsa. Diolas tu jam KBC ewer ke dia enggak. Kang sampunan kalian arsa tapi pikayunin kudewa puniki Apa lenen ken soleng ni patut upin. patut rupanipun sapunika puniki pusaka panjenengan duweni denaki lingsir mepasih Kiai Bajra Sakti awanan mewastu sapunika yen puniki meswara sapunapi kadi suaran Bajra nido Sakwijati ridat kada ide mempion ngewet tuang manah satru pacang subakti mawati mesoh wenten pacang nungkul maka samiran waku
Male bidan yang bentar nak lana Macina kan diatur di tiang wau Urun elingin puniki duwe ni dah Lukra puniko sampun aja tu Ini ada banding ingatkan ne, so dengan ne. Tuh, masak aja nih deh. Mang tawang cai. Nah Jane cai den bapa tulung tutukang baki ning ayah kiring pemargan ini Wire dini bapa memondok di penepi siring Jani sing ada lem pemojok pejalan Cigiring pemargan itu Sina ke Kuto Negara orang itu membuat dan luruh aja itu Kan dosa nih kan doh. Mon ke Kuto malu. Kuto ke negara. Weh, si jelema sing bisa mending yang raos. Tuh awu kayak Negara artinya ke desa-desa di sini. Iwan, kayak kau mau si rago di Sing sini. resep-resep Kau turun negara, kau lendesa. Oh ada yang ke Kuto malu. Begitu ke negara kan gitu. cuma kurang tuh weh apa misi di zaman gelang gitu tau Jam dah. oke tau anggon siapa tau Angan tanah kendang doh. Panang, oke tuh kenal bang ingetin tau Nih menjani tau kuda ada jam dasar doh. Sajan sepulon sih weh. ini nak jerut jam-jam Seraja macam-macam, tidak temen masih orang yang ngejang-jang nih. Nah kak, yen bokedo suk semang tiang pesan ampuro di diangkit peka, bani tiang jumuh kerunuk soling ini, cire di haji sida kak ngore tiang, pebekal, tui sesuduk tiang kak ketemu kereraman tiang sida kak ngemang, tangwang kedini tiang kak, sudah tiang kak ngalir peka ngelawan memi, tumadak geles tiang sida ketemu kini haji, engal tiang kak pemain. Nenten dado sanggen mekardine kaon. Ilingan ngatur hitiang. Ijal sawi sesani pune suling kuwi yang anggen mekardi sane. Elingang, wendan pijakan nak kedinse. Yen udah terus nyanang kak, landangan cukup dia akan ngemik nih. Asik dia akan ajaib buka pulang ke rumah ngepape dulu. Terus Iya. Yang sing keniang paksa kak lawan memi sing ada begini. ini. Ciri ni aji subuh si dia tawang, si melang, si merti asa. Iya, Oleh sebilang anak liwat, oleh kukunnya. Merasa Oleh ni jadi angon bekal. Kepelak baru punya. Iya. Ada abang bekal si mukjang. Ini mungkin mana? Sing suwur di dewa jag pragat ngeraosang beling atau ane ngaweneng bengong-bengong kayak bini sing jadane Siapa nabi? unuk pejenangan ini di puri kangenan Kiai Bajra Sakti merupa soling sing ado numlingeh di puri sing ado numlingeh di parkiran sina itu woman ngatot ngenena Lip. Udah di tiang. Saling ke di tiang pacampuran ngado. Ada rasa musot di tiang dan purun. Tuanan penikawan tapu sakesane pineh-pineh pikir yang bojo negara. Oleh mangkenkan kali di goreng genangan. benar sekarang dewa mikayunya yang kanti pejenangannya sing memang mewali ke puri sak maka urip beli material di puri itu masih pak ngobakten banyak kejang pada Reng di jauh menawi kirang. Ya sekerten di tiang. Ya namun dikaserahin di tiang ada orang bakti. Pinunas di tiang mana nekan tenerancam. Pusaka jagat banyak beli lemak kesami.
Bener restoran dari puri. Sapurapi pacang penadosan pure beli. Dini sing bakat dan limi kayu yang dipelangan dia. Lugre yang ratu doang bong palungku. Sedang baca kepisan. Nah yang impor tak kena beli. Dados matiosan tato dan duwe. Yen kamu yang titihang waluyo cekadi sang yang rati linaput dening lama. Nabi mena benten susu. Ring sejroning anggo sarira duwe ratu. Paman. Iyan sungsut ring sejroning pikayun gelah nak gelah. Ani sangat kawin nang sungsut kayun gelah sing jadole. Pemekas pecenangan gelah didi di puri kanginan. Kiai Bajra Sakti berupa suling sing ado nulingih di puri paman. Hilang paman. Pejenengan duwe Kiai Bajra Sakti ijal saking puri apapun Benar, kudiang gelah jadi ban mikayun. Nang kegarang paman mapung atur. Kengken betengi congon wicarane buka jani paman. Oh, daya nang titiang sampun ijal pejenengan duwe. Kengken. Minabang titiang ide yari saking puri kawana memandung pejenengan palungguh cokor dewa duanin arin palungguh cokor dewa nilah panegara saking kagat pejenengan jaging ruruh jagat megawangi Aren gelah mulai di puri kawan yang mana? apa sapun ikur Beli. sira malik Nentan niwang atur di diandungun ring beli. Amangkenan ngeyang kanton becek kayone. Emangken sampun mabuk tiraris. Tan nulos becek ipene sarang beli. Purun ipen langkana leng ninge beli. Memandang pusaka duwe emangken sampun api kayon beli. yen sampun pejenengan palungguh cokor dewa kepandung antuk harin palungguh cokor dewa pajantan sampun subate ni banyak kuno ring-ringin palungguh cokor dewa sumuyup ngaturang bakti mereka kepuri kawanan Saya waktu beli. Paman. Dia nak itu buat pelaksanaan ada yang lahir. Kengken pun gelah kopi kayun jani. Bang Sida mau wali pangobakten banyak kemai ke puri kanginan. Wabong, dangan anduk titiang, jadi ngingkin winahyo. Tidak kemana? Arin palungguh cokor dewa nilar panegara. Sedang becek kepisah. Ring puri kawanan henten-wenten siro gumanti titiang saling ngemek purine. Mangian titiang jadi memandung pejenengan. Kris sudah malah ngedeme hati. Obat. Sing pocol gelah ngelepan ke tanam ke puri kawan. Yang kita hitungan pamannya. Kau tak paman melaksana. Paling keris sudah malam. Di subuh situ bakal paman aturan naik ke puri kanginan. Walau pengidih gelah pangdon yang kanti banyak ada nawan apapun lingih dia laksana paman Titiang Mara dari mesriak kalang kena gelang. Di sumane gelang ninga atur paman begitu. Mere paman suka ngasep. Kengken yuk tadi pengapen di belakang kelaneng lah. Yang cara memontoran Bang Sidaja gelang kalau di belakang isian seter motor itu. Kena gelang itu bakal hijau. Jadi mumpung ada kalam lah, tahu tak paman laksana. dan sanang palunguh cokor dewa sumeniyo. Bangian para kami dua jadi ngingkin angwin hanya. Mangane banyak-banyak duwe sami semuyuk ngaturan bakti ring-ringin palunguh cokor dewa. kau tak laksana Ini palunguh cokor dewa.